Kunento umkhulu wami wayehlala yisho kimi athi abantu basetshwaleni baphathana ngcono kunabantu basesontweni. Lento leyo ngiyibonele ngawami ngalesikhathi ngivakashele esontweni laSabelo eDonald Glenmore kule viki eliphelile. Hayi, yabona ngila ngibone khona ukuthi umkhulu wayeqinisile. No, Sabelo uyanginvite uthi hayibuka lapha esontweni kuba nesikhathi samakhwaya kanti umfundisi wethu uthi akashumayela intshumayelo yakhe ithinte inhliziyo yakho uzawuguquka uzawuphuma songomunye umuntu. Ngithi no, entshumayelweni angisika ngako kodwa nje mina nomusic siso. Mina ngizoya esontweni lakho nethi nje ngifuna ukuthi ngilalele emakhwaya eyouth i-girls choir yabona ikhwaya yamadodana yabona lezi zinto lezo nje ngiyayithanda mangisesontweni umqulo ngiyawuthanda no ngivume ngihambe naye. No, masifika lapha sifika ngo-11:45 ngokomthetho walesonto akangichazela uSabelo ukuthi uma nifike early kungakashayo 11 kumele nilinde umama mfundisi nomfundisi ngamakhorus kungakafiki bona inkonzo ayicali. Novela kangena Sabelo naye abalekelele iSunday school ngamakhorus yabona kuyashintshwana nje ngezingoma ezimnandi kulindwe baphathi benkonzo. Hayi zithi boma 11:10 hayi bangena ubaba umfundisi noma umfundisi mabangena ke basihlalisa phansi ke kwabese kuyathandazwa kwashiwa nombhedesho. Hayi makuceda umbhedesho ubaba umfundisi asimukele amukele wonke umuntu okhona. Hayi uthi asasimukela wangena omunye umama, lo mama bekanabo 48 mangicabanga, I'm just estimating bekanabo 48 mangimbuka. Ungena nabanye bomama abawu3 yena akathwalanga ekhanda laba abanye bathwele ene bekangakagqoki ijoyini yalenkonzo. Hayi kuyahlale nalabo mama ngene nabo abafaka iziphika bathwele ekhanda. Mina ngigcoke njoba ngigcokile ngifaka uthayi ngigrand nami ngiyezwa ukuthi hayi no ngisesontweni and lenkonzo icala kamnandi icula ingoma engizaziyo, I don't feel lost yabona. Hayi ichubeke kuculwe kamnandi. Hayi kufike isikhathi sokuthi sekuyashunyayela. Hayi ubaba umfundisi wakhona athi kuzovulwa umshumayeli 3:1-8. Ayibayifunde yonke into inesikhathi sayo. Kunesikhathi sokutshala, kunesikhathi sokuvuna, yonke indaba inesikhathi sayo ngaphansi kwezulu. Kunesikhathi sokuphila, kunesikhathi sokufa. Hayi ke kufike kulesigaba uselifundiwe izwi lenkosi soyalitolika manje uyashumayela. Hayi agadla athi kukhona abantu ungambona umuntu ngathi unabo 28 30 kodwa ugqokisa komfana omncane. Kube khona umama uyambona umama ahamba estradini ukuthi lona ngumama omdala kodwa akathwala ekhanda. Kukhona ukuthi umuntu umbone ukuthi akazazi ukuthi umephi, akazazi uyashisa noma uyabanda. Uyabona uma usufike ku20 kumele uyeke ukugcokisa komntwana. Uma uye endaweni ehloniphekile ubobuza ngaphambi kokuthi uye kuleyo ndawo ukuthi kugqokwa njani. Ngoba isone emadodeni sisuka emehlweni. Aqhubeke ashumayele manje kasola shumayela mina anginake yabona athi Sabelo no man. Uyangihlebela ngisho mina ngihleliceni kwaSabela athi no ungamnaki mina ngibona ngakuyinkinga. Ngithi awubona nguyinkinga ini athi uthi awukagcoka ibhantshi phela wena uyisivakashi. Ngithi kanti uqondise kimi athi ayiyeke soyikhuluma makuphuma isonto. Yabona ukhulumela phansi yabona usondelela kimi uyangihlebela. Hayi man nami sengilalela le ntshumayelo sola qhubeka athi ya ubokwazi ukuthi konke into inesikhathi sayo noma ngabe uyintombi ubokwazi ukuthi ngelinye ilanga ubuntombi buyophela lapho kungene khona esigabeni sokuba ngumama uyohlanganyela nabanye bomama uyohlanganyela endaweni engqwele bese nawe kumele uzibeke kulelo zinga lokuthi ungumama uyendaweni engcwele. Ayi akasashumayela asibizele ngaphandle ugonza wale bandla akafika
asifika ngaphandle athi hey ngathi kwenzeka inkinga la mina bengingakanaki ngithi esicinisa umthetho wale abandleni ukuthi bantu uma umuntu ayidodana angasi Sunday school kodwa nje ungubhuti osokhulile kumele ungene ugcoke ibhanti bhuti kwenzeka iphutha usho kimi lo gonza kwenzeka iphutha ukuthi ungene la sontweni ungakagcoki ibhanti ibhanti elispe anginalo na ngithi hayi ngiyaxolisa kusho ukuthi ngihambe ngingasabuyeli phakathi athi no buyela kodwa nje ungaphathi kabi umfundisi usho ukuthi uyithathe ngamawala mama siyaxolisa mani ngiyabona ukuthi bonke bomama njengoba kushunyayelwa phakathi basolo babuka wena nami solo bakubuka sengize ngiyabona ukuthi nguwe le ntshumayelo icondiswe kuwe ngicela uthathe nayi ikepisi yami uyigcoke nje uvale inywele zakho ugcoke le kepisi uhlale phansi khona kuzokhona ukuthi kube nalokuthi uhlonipha umthetho athi lo mama ikepisi esontweni ngumuntu wesifazana athi next senze ngenzela ukuthi uvale inywele nami ngingalwi nabaphathi ukuthi ngikiyekile wangena ungakavale ekhanda hayi ke sesiyabuyela nami sengibuyela yabona sengathi ngathola umgodo okungena la ngizawungena khona phela ngoba sengiyabona ukuthi usabelo bekacinisile vele ukuthi kahle mina bekumele kube ngigcoka ibhanti mina bengitshela ukuthi phela lo mthetho lo ukuthi bagcoka mabhanti bona uapply kibo bona abayinikelile bantu balelo bandla lo mama ayithathe le kepisi ngimbone kodwa naye ukuthi uhlengezela inyembezi ukuthi sowenziswa into angayifuni yabona bekagcoke iroko elihle lakhe limnyama afake ne don't touch uyabona sogcoke nekepisi ngimbone ahlengezela inyembezi abuyela ahlala esitulweni lapha nabomama sogcoke ikepisi yaka Toyota logonza ngathi uyigcoka ngoba kana moto makahamba ngeenyawo ukuthi nje ayivikele elangeni akafike esontweni uyayikhumula igace esitulweni lo mama sogcokele ikepisi ye Toyota uhleli nabanye bomama